ASDC tum amit thangasa hemalong mai kapadupon. Eco sensitive zone puthak aprang pensi ham phangasong atup nang chisong du nang jia potum rat. KSA Simeon rong phanatum amit thangasa hemalong hirang kiamai kapadu. Kardom pinikarbi prime time beer talong penili thare sarnong klahanse non beer tang ton pen artui kha there ni phai thongke bre siani ASDC atom amit thangasa hemalong jakong chipharang mate kangdang amai kapadu pona beer ta card news along beer ta nangle bangso mai Rakesh Teron pensi mai chari pon mai along kachiparai pon laki nonang kiliji Karbiang Autonomous Council MAC kiligalong koson si chipahoy dunjima lapen kaching rumpen jakong chiparang pon thekjima lahaya puthaksi chingwai pon ringti bangso mai along ASDC maipu Chandrakanta Terang Presidium Bidya Singkro Sangpi Promila BP Kapui Teron Pi KSA Pen Moniram Teron Lapen Penangan ASDC Klembang Pubang Pitum Cetong Dunsi Mai RD Pidun Lapen Mesen Pen Pichun Pon Difu District Autonomous State Demand Committee Difu Area Committee konsensi kita hamdo Singhason Dhonsuri Lapen Lumbayong daga bangke sonni alam se chingwai no isi alama bangke non election ke bokhet la council election langso long thom tame koson se ke chipa hai thejima langso alam chingwai pon no aber a level grassroots men danile tumon report en bomlo la ke isi alama bangke song koson se ka pangtang thejima ke song yong se ingtang ke lo election ta hede dim lapen ASDC tum hai heti ke bangke langsung autonomous state amusement bangke tang tede lahai kaddo we kamata pensi tini dipudis angkang tangdang amai extended la meeting halo masih ASDC atum pet kali KNC atum tadu lapan Karbi Students Association tum ta la difu district committee tum tini nang citong dulu Salah district committee la kapre katare ke serta Bokoyan district duer lo lapan ke Bokolia district duer lo lapan Hamrenda duer lo lapan Difu Pini dulu lapan Kajironga district committee duer lo ASDC functionaries atum hadi board committee atum tadu lapan ke branch committee atum tadu CC committee tadu bahai tum se elong longpen bang tri bang pol atum se na chetong lo ache parai pan ke mupen neli thana lo ke sonnialam lo ise bang ke anutin bang putin tame la non council election duda prang po langsung ke kacipa haya pan kam claim dang po padu trupet lapen song dala sonsi kapang tang ponji pan hak rasul level la long tan pang tang pon dang po hai ciparai la cingwa da cingwai pon ciparai lo APSLC pan ta request la chuning ri la claim rapet na stala teng bang ke khoi kri masih khoi kri da pon le tum thang da churi thedet la masih congress no bang ke non singki bom lo ke yang ring ason se dolo ne le tum negotiation bang ke under process alliance with congress bang Kaziranga National Park Extension mate Animals Corridor kapar lupon jelong kedamtang surihinira kreis yaning kan pele hamphanga song tum nang chirap duna sonte non ke lapuan sungse det jia potlu puse haladak aralatum bir tak ke ap hamphanga tumang nu ningjepon asi lasoi sulong penan non nitum lada garata long isi purisa sonsi dolo sita ahok penalam je thandam pulutang te lada ane KSA tum raj Samson Teron milik lapen atum milo lage 20 rani raju inti las atum ta wangol da lasi alang itum jitu inquiry ke bang mesen lo sida laso isu bangge damtang 2011 12 nikan pensi laso metans bande isu bang eklan lo haso duni itum Kaziranga extension protest committee ampas nemela da studia la penidu tum thurpaksi e phong lelo penaan phong itum chesong ratul ba ka chesong na padulo lasul wat council la nitum dam lo la pen ladak ekeng pen right 30 km so se ladak Kaziranga extension
long le dia je butha nili tum kajama director konsta me memorandum pipi kado ya asai pukha denglo lasi isi non ba isi chithan gang tu lam thela hello nili tum kecheng 2011 aninkan ba 12 aninkan 22 ni tum kechong kecheng du hala so du pini sensong teron milik bendang lo penan kese tum hala so poruta nang thu lutta pa nang chesong bosante hala kecheng benong selang tum nang chesong tum bosante pini laso ha no la po ana kisu anke lili de ji kusini ni matha sita isi non ma isi mane kipu gang tu lam ba hello non ba ke tuteli mane ditum ke theglong ba ke non isi political isi color ma ke sidu nason se nitum theglong lasi lasona ba ke nitum tuning lo ba nitum puntum ba ke lason political color na ke pidun ba ke lason bibeja na ji bang afe itum kado eda chini laso methods ke no ke purely court matter si dam court long si non supreme court long si laso putha bangke chedam bomlo laso aputa haksi dam tang 28 March anistame Karbiang lo autonomous council la hin pen laso supreme court long ka chedam laso putha stame Karbiang autonomous council pen kenep okil stame 28 March 2022 ani epidibit kipi polam tani tum ajulong lo lasi pini nilitum Damdang Council CM Dr. Tuliram Rohang Sarpen kacitong dampen dini kelang li lamcak na kipiduna tengpen pini nompon dala so lamcak tengpen si CM Tuliram Rohang Sar stame dituman arjap tipen na cesong pilo laso pensi pini nilitum alang lihan choro wek nanji athe pini Supreme Court case kacidan blote kadu kobe tangka maha kwano nikedam lagi litum prai cinilo lasi non la ansita melang li naik lain piu naik setelah bang suhud alang di sini ben dong si nili tumlong nang cerap nang situ du nasonte ansu sela bang suhud thak bang te aphan po kunci po alang di ipu par kali der pik lo hai lasi non aporohud non karbeno Thomas council election nang li dok hud bang ke kapre gitu student organization kan cengok political power titum dia kapre rara khan ke pamam huji atau lawang sobang klaim ke dia sikeme las ini nali tum frudi lawang so epil lo kacungi pe pom lasi lahelo nili EPSLC aphale punom ba student organization aphale punom ba kapre organization lason ba duta ye Karbenglong lawang so along le khat jitu national park parlo khat eco sensitive juna khat ini mel koridor khat lahai ka do kabe ka pamang huji apha jate nangbo in de tangi nang pamang kudung de nai la so khat si ni nang itu media prodi kan nang tu khat isi ki chuni ri be dolo pardin ben la so khat la dak pele nang ko si lahelo nilihin pen ka semer kini la so press meet pen nang tu khat pa chini po nang tung lo apen ka do kabe la so arlok ara phang ke pachini kangtung tadaro la segi litum here nanne so cheng tara le puno duar baguri ara le puno ilitum here nanne ilitum elongbe e phelang la ke pini kali fu khako ipu ipia dil mata bangso hawar si kedu la bangso hawar kedu pen wajok si pini bangke kajir rong hang pi poben pe si pini kajironga tanang plang ilo kasi laso teng pulo teng te ilitum kham nang ke veksomji nang ke blungji pula bangso bar ilitum hirenane mathanane aphangate nonate gosomsi ke domala bangso teng si ilitum tu thip nang ko itum ada ini gibida nei ke felda nang ya thai Chokiola Higher Secondary School along HSLC Asadlang kapatokpon ingsam jin pensi pachun ponlo Labangso sadlang ke tokadi malong kado kabe longnar kep alu charlia hem also maratum chingrum si toklo lake Panjan High School Mera Bheti High School Chokiola Higher Secondary School Esamson English High School Grace English High School Dokhora High School Arlong Rupat High School Lapen Presbyterian English High School heno Labangso sadlang ke tokadi malong kado kabe bang pharo ke thomra Troksi ke praketom alu charlia sumaratum dolo bonta satlang ke tokdun ke bang pharo ke thomra phok ke praketom ansi tokdun chot puta HSLC exam center along
kilang cari bangpu Dr. Ranjit Ronghang pen pachinipo. Sadlang ketok ceng pen thangnat ke benge phanawi pin pensi sadlang pajudlong lu pusi alang li pen pachinipon thu. Peter Teron report card news. Ini tum sekelas secondary school meeting committee chairman pen na tum media phanta ni sumichik center long ke bang pen ni tum atu pajolo asini tum ladak ni le bang kang along ke la sumichik center isibat asi kado kaberat kacito kithe giding ni le barat atu kacito pen jo ni sumichik center long lo asi sumichik center hitami 15 pen 15 March 2022 lapen pini 31st March 2022 pini ki jutsi exam laso jamang bong setami ladak thang kasik sak kacarwu ave ing samjin pensi laso mitrik exam chunpono asi non ke bangjan ro kado ka be pan setami laso mitrik center afan ahil jumenang pipen mesen me pen padower ji pansi kado ka vera pan tadi tum hin pen chunamilo asi penangan alam ke mosar ni lo nasi nilihin pengkelan si ninjas nilam the itam kalau kado Ada 353 student bangke non appeared lo. Dapat pini ki jutsi exam lo pini bangke geography. Tangpi la kebang vi da student atum la kunana da school ban se kebang vi la pasal patan ang chini ma. Mala bang pini last exam judges ini tumri ji. Ka la long thom pi school pan da. Long west school pan ga. Improvement do ye san se chetek long la pan ke dam tang ans tame improvement dam bom wang bom lo. Aprang ke mana pass percentage tame kom hek tame da nilai tum da SMDC president secretary SMDC members lepan ke rong rup kado we na charap dan pen aprang pen lepang bardam tenon bang ke bat si ong mana phana bang hadi ke pass percentage bang ke mesen pen si theng long lo kana tum kado we tum ta chini hol lo social media long tame ni list tame kan wang tame post pon lo pipon lo ta si peneng le thot tame ansu se kimei phan si ni khin pen tame ning ke thedo. How was your exam? It was nice, not bad. According to your expectation, how much marks will you get today? Suppose today is your geography. Yeah. How many marks did you I expect. you expect? Then how is your exam overall from the starting to till today? How is your exam? Starting, first exam was nice, but Yeah. middle, it was Yeah. difficult. What subject is that? Math, science, social. Maths and social. Difficult subject. Why? Why is you feel difficult maths? Oh, for I am very nice. I am good in math, but I was nervous. you? Why? What is the reason for that? I don't know, but I got nervous. Really? And then you, Jasmine? Paper was easy, but if we look the paper, no, Yeah. something is going out of mind. that is Out of mind. forgotten. Yeah. Yeah. And then, according to your expectation, how many marks will you get from? How many percentage will you get? I think 60% up. 60%. 60% above you will get. above, And then you? Both 60% out. Okay. Then Above all these subjects, which subject is the easiest one? Easy one is English. English. Okay. Ben la kim tok tera Kopi school lo pelo nang linon metric exam ki pidun ke? Grace English School pe Nang tumi school pen bang pan lo metric exam ki pidun. bang 63 So bang trokep ra ke thom do. Exam ki to do nang bong pen kopi subject sa kisung nai la pen ki join nai lo. Kisum ne bang lang da met Meson lo kisung na ki join nai bang ke? join na ke English third English third. Tang te nang li exam ki to do na teng pen bong te la percentage ko an ke me long ji nang li puthai ki ma. ne ke buhan lo pudam hote 50 up 50% above ji. De. Tang te nang li non la bang so exam undet pulatang te higher secondary ke prohitun ji phan la pen long ka prek college ki dun ji phan ka chisik do ma ko na ki dun yang tung. jong si un pulote dak ma si dun lo pulo Ra ka ma de. Men chi than ji ma. oh nilimen lagi krang ko Konara school pan sinali no metric exam ipidun. MPMS tara mati pen Na tim school long pen metric exam ki pidun bangkan na student do 24 bang ko rifle bangko rapli do. Anda nang lila bang so exam ki tok do na long ka pene kasik sak do ma mane ko pene subject ki sung muchet la son joy muchet la son do ma. kasik sakawe same em la hindi alang bang sao sung chat hindi bang Hindi bang sung chet. hindi pen match Pulo tang te nang linon la exam ki tok kitang ateng pen bong te nang li kopia subject sa BC na a number ki long ong ji chini ma. English third English 1 geography
atun bang tok mesen tangte nali non la result long det pena philo tangte ko PI stream si ganji phan na ka chisik doma art stream si anji tangte nang li labang art stream ke andam yi long pena li ko PI subject si bisi nali ninge dok nai ji Arts like history, economic, political. labang si bisi nali ninge dok de Parokwa geralong Patmasiri Thaneswaring Tiapan Karbeng long lapen Karbia khe phan nongmi ke wan pen Patmasiri nong e kachipalong dun thega pot Karbi Bhakti Tom Trust tumpen kangthum karni lapen karchupon Karbi Bhakti Tom Trust mepu diuri rong pi konchun bang Longkumar Kiling Kurusar Harlung ki be Bamon pi omphu tisupi beauty killing pi lapen ong dunga bang phu bang phitum Tum Karbi Bhakti Tom Trust ahi mache bang sipini ni tum arjulong ini tumalong man ke the tum Dhaneswar inti joint secretary ex joint secretary lak council lang kanon alang li le literature hi na pe education hi na pen soket hai job alang li Bharat sarkar hi malang li than Padma Shri anong e tumi dik PL lah 28 March ani so arjulong sipini alang li kothot dak arong cebang mati dipu cebang bom lo pun itu marilong selang lehan pini Karbi Bhakti Tom Trust hoi pen alefan si welcome ninga klong pen kang tum kan ni apan si dak ele nitum kang hong lo athili tum kelong ke alang li tema alang li ke thek kriya joni si kelong lo ta alang li saman kelong ke alang li det ke delai tum Karbi wa khe pan si nong me ke ban Karbi ang long isi ang tunalong litum khe long nong e kilong dun Padmasri anong e kilong dun alang li Dhaneswar si aphan ni litum nada kangthum karni bai sam ni tum nang kitong dun ji sekewa tapi lasu alang li kilong dun ke pethi adang kitok ke lang amu alang li bang aphan kapatini dade imethang Karbi ajutang ta alang li pinang an abari majutang kapameji kichogi lasu kangsir kang cabalang li do lasi imethang akhe peno ba bang alang li pan kachuru nang yi pinong lo lake ati lasu kachuru yi apan sini tumta jingrum si yutang poroman se ke kime ke chogi Karbi akhe pan mo phi akai hun mo phi awe hun kime atowar lo posi alang li kicheng isian New York ason ki thek long sin ni tum alang li pan kachuru pan kang thum karni la Karbi khai se ke long lo Karbi khai aman se lo athemai le tum 33 years a physical long lage Dhaneswar dile aphan ke long ke tigale long lage Dhaneswar mane Karbi alam si nang le ro Karbi alam berarti Karbi ang long lo Karbi ang long da Assam long ta non lo apa si nar tu anu tin ta lage hokdar armong dile bang ke nining mane ni mathalo je upusona si nimele nang eklam ko soni na kangge president nang si prime minister adung me pusa ke damai ho prime minister vice president prime minister home minister apa hala BJP president hala minister dolang JP Nanda hadi aswang nu gani basi aphang ni lege la dum hanar dom lo la sama siap dam training la rehearsal do hai ada pasti dam se ka presiden nang lu ardom nam lo nang pure bang ni dapat halo aku hala nang kang hona son nang putu say how are you most welcome and for me congratulations to you congratulations for hadi amala sonang pu baju mepik amase po ba combination si nang kang hona son hai lason tu apa si nilai spiritual lo nongke halo so ke mane kopina feelings dulu ni Karbi khama fansi ni kedam po ni dam pa mina yilo kedam da hai kedam ta si ekdom bahel hai Karbi se dalo atema Karbi khai aphan kang thuri blo de invest ke klem ne anotina Karbi da klem nang non nilifan Padmasri 2022 nang kana phan nang kang wai labang ke nilim thang ta ti ne kita nilimen klang ma si nilifan nang hang lo se tun the 6 starting ni tum dapen adap ring some 4 PM por ada Guwahati pen ha Delhi andam lo flight pen dalam dat pen 27 ni ada entry lo itu palu su hotel ada great usuk ade ada thenaya hotel 5-star hotel ada sinang pilo ben home ministry pen si organize lo ni jo pan receive itu ke thak pamiu asa 28 ni bangke
ada beleven abang ke rehearsal dulu kosong si medal ke tengah ima abe earning kang sam 4 PM alom bang ke formal so ini investiture ceremony ko tamane medal ki pi ang deng asa medal ki pi ang deng along lesam bharat adat Indiana মানে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি আগে হায় আমি থাং মাসে রামনাথ কোবিন্দ স্যার আরাংলিসি বাংলো KSAMI Phu Simeon Rong Paratumpen Lamding Road Amit Thangsa Hemlong There Thongke Brai Siarni Kaziranga National Park Karbenglong a Hoilong Eco Sensitive Zone Putha Clark Takpen Chingwai Ponangji Pusi Karbenglong Autonomous Council Team Atuma Phan Pherang Ke Mailong Mephu Simeon Rong Parpen Pachinipon La singre tum pini la bangso pherang ke mai ke pha alam theke la puyanlo ke damtang Helang Arni Assam Sorkar atum Assam Legislative Assembly along isi ke Chiparai Pondo je Kaziranga National Park Keraikom Jiaphan Keraikom Ver Jiaphan akisung men ke pe job Jiaphan bu mathapen Penanga nadim na tum chongwai si eco sensitive zone pu tum semarlo tapen penanga nadim abang ke animal corridor pu tame semarlo kasi ihin pena bangke ni tum Sorkar aphan churuing tung je Kaziranga National Park abangke Ladakh Penanga namud tum Ladakh bulama ahem nanga chikim pena jok napa tangte bulama so 100 rhino phan anu kanghuji ka body pen kindu phan ke pethi lahaya kisu men ke pe jok ji phan tu steps ke ding man ke tu bokom Sorkar mate Assam government aphan tum chore tu stame isi Ladakh nitum chedon dunde la pen nitum ning kiduk tame isi ini do alaman ke la puhenlo non chila eco sensitive zone pu ka declare pen penangan area kon long authentic tu nichin nilu tumalong penangan records nitum ke long do akapre ka source pen penangan na map long eklang ma kardiang long alu tame penangan ka puri do dak baguri lo lapen kuthuri lo lapen ke dolamora lo lason si pan bari lo haldi bari lo lason ta si penangan na dima bangke kardiang long alu langi puri do laso eco sensitive zone bangke lapen niltum angbong olomben arjulong la kenon lam kalima di eco sensitive zone ko bangke ajab dingo hoilo 2011 ne 13 ne penjito la so chaudhary case bidat pen se so lame ke chen lasi so case ke supreme court long sta medo lasi nitum angbong olomben arjulong lo eco sensitive zone se ka declare lo putang te lage 10 km radius do ji si 10 km putang te lage hala national highway pen puang lage up to borpung tarapung langlok su la ke nang lero hala bangso area jitu eco sensitive zone ke do non kapuri adimalong mangke komentu ajuk peni hadap ke do akai tum do dakar bita mere do la pen akapre ka khai tum da hala dak do tam te la so eco sensitive zone declare lo protang te hala dak ke do arat tum sungjima sungse hala dak ke do arat tum sai chuti ki long ma long le hala dak ke do arat tum bari bitum ci pangchole ma chulong mane long manong le lahai a question do pinangan tu mang hopen ke pupo eco sensitive zone si dolo pulo tangte hada ke dolong le lo tang ho e he mari chikim long lo tang ho ba puluma che ga hem ke chikim long tame concrete a hem ke chikim long lo tang ho lasun si prek jam ang hopen ke prek jam long pen akapre alam si ke klang setame authentic alam niri tum pinia ni ta long le la lasile tum pherang ke mai ke pha bangke ditum asama sorkar phan ka chuning rido la bangke la hendo je name tum la bangsu eco sensitive zone se marlo podang de halda ke do akhai bari mutum phan ko anni ningkan faru seben ke do tum phan pasung jima pasung se pulutang de tum ki pudun je thai be tame jong se alang tuma rights upon dong tip pensi Asama government tum kar binglong le ki thiji body la kindu pan ke pareng ji po men pen pulo tang te nil tum hin pen bang ke chedo do tekre ji athege eco sensitive zone
lapula park pen apar phansi la tum importance kipi tameji tu la Kaziranga National Park adungarai along bangke bahari asa bagan do hadaka bangke famous tik penangan tum tadam putih dak segi dam rumah Borgos di tapi kapre hadaka resort do penangan la lengi thideng na henga chikim de medu potang na hal tum phana pa chikim lo tame ningkan pharu sosi pen ke do tum kan bangke thu nangji plung nangji potang tela bangke chok chede jip sitem kematha traditional forest dweller ek mate forest right ek aron teng benta penanga na ki jo wan ke hadang il tu ma khai bari tu ma ke apar sai ke dong nasi Cardiano Thomas Council apani tum chunu lo ki se hoi pen bangke nang tu ma bangsu tu tha RD pipen la bangsu tu tha RD pipen nang tu ma bangsu tu tha steps energy pusin tu me hen chunu ri pon lo la pendri ning ke do Caribbean Long Autonomous Council ake hai Chief Executive Member ake hai Dr. Turan Muhammad Pani ke do alangli la bangsu tu tha pen Assam government menching YCEC tripartite talks Assam government mate Caribbean Long Autonomous Council at da ke do intellectual at mapang mate hampang asong man hangpen isi a discussion one penada mesen a result na one PG to ni ke athima suri hini na kenar ke baningkan name alang atin pen ke cha pon tu je la bangso eco sensitive zone na bangke ile to mapang thang akan ho de je sarang tu ni ke do kosi itu ninge thepen sarang na panchu ni lo na pora bangke prajin ben la bangso putha isi ralalom waida alam kelong je phan transparency ke do pen bolo isi clarity ke long je phan bangke tak tripartite talks do nam ko la so teng bensi mon sam bangke 2% te normal mo support fan bertamo international আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dinamo phet puthot bertalong wangthiglo Caribbean Autonomous Council ke parlo District Industry and Commerce Center along There Thongke parni Elomso Phan Additional Director Arpu Kedeng Joint Secretary Michael Timung Lapen Assistant Manager Lachit Chandra Hutradara Tumaphan Chipadi Lapen Michael Timung Dimalong Akimi Kebang Additional Director Anghoy Nangkangni Melina Terang Piaphan Kedeng Amai Kapado Panaberta Kat News Samlong Berta Nangpale Bangso Melong Caribbean Autonomous Council a Secretary si Imtaropen Meche Pampu Pona Mailong Saipu Lapen Saikhe Tumpen Kachipati Alamthe Lapen Akimi Additional Director of Keteng Alamthe Jarinti Mailong Saipu Saikhe Tumpen Kedam Tangarni Kedam Pu Abangpho Tumpen Ke claim Kedam Rapeda Hud Alama Puthak Chethan Ponringti Alang Litum Ke claim Along Ong Tungasai Charlie Dunlonglo Lapen Kewangji Arni tame alang litum DICC pen dam juisita bidi soreke nang pidun bompo pusi saipu saikhetum ningche pathepo Lapen Mai Kappa Jurahut Extension Officer Debo Kathar pensi kachuru alamthe pajersi Mai Pajutpon Pidi farewell pulotante esona banke moni datum ani ke oyasansi thekmo sitame nili latapen kedam farewell pukedi retirement butakali nili ana so post na lama breketa Tapena koni ni tumas staff do na po alang li sudah alang li ke asakuri ke jutsi ini dan ke itu farewell ki pino sita me alang li anda ini nili hina pagkamatha ke ini ko ay sita me he will have a better opportunity to serve his family as well as the society as I would in my opinion it is an opportunity for a very long time he was serving in the government establishment. Now he is totally free, and I don't think it is a sad moment, and it is a joyous moment that he can do further, service to the public.
30 বছৰ কালত মই বহুত আমাৰ আগত এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ আছিল, জেনেৰেল মেনেজাৰ আছিল আৰু অতিৰিক্ত সঞ্চালক মই লগ পাইছোঁ বহুত কেইজন। চবৰে পৰা মই যথেষ্ট কাম শিকিছোঁ বা যিখিনি আমাৰ ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিখিনি আমি অফিচাৰ লগ পাইছিলোঁ, আমি কোনোদিন মানে এনেধৰণৰ খঙাল ব্যক্তি বা এনেকুৱা নাছিলোঁ। সকলো নৰ্মেল আছিল আৰু খুব ভালদৰে আমাক বুজাইছিল। CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Longnit National Highway 36 atowar pen Forest IB lapen 26 ABPN kem an kacheling atowar Kangpupon lapen Forest asai kamaphan motor kapajir ponabirta kat news along birta nangle Singhason constituency along EM Amar Singh Tisu akimanga tingpen CEM Dr. Tuliram Ronghang sitame pachit tondunsi kaprek ahawar ason thak Singhason constituency along ta paching thurdunchi pura ningkan phoangbong ason penason kaching thurasai amu klemponsi ongdung kaching thurasai amu thekpononglu Lason thak-taksi pinile thota Longnit National Highway 36 atowar pipen Forest IB lapen 26 ABPN Battalion keman mesen atowar ingpupon lapen Forest asai kampen Forest asai kam along kinang jiapan motor tami sai kamapan bajirpon bangso jai megalong EMs MSc lapen Principal Secretary atum chetong dunrikti Konsil long sekai ta isi executive meeting do sita executive meeting bangke pining bangke angtan ke wan cheng ke dak Longnit Forest guest house long lapen ke Singhason consensi alu lasi Singhason consensi arat akopai lo momorta top jir pem doji la ke furki molong jela taksi konsil pen angtan ki biceng ke Singhason consensi Pinikar bi prime time birta gai lapon sikang tonig lo domi thak me kurbak thu